Ek is Hans Drom en Feesvoete kuier vandag by die Landbou Expo hierso by Appington. Ek sit hierso lekker op 'n installasie met die Bonsmaras hier agter my. So ons gaan hier afklim en bietjie kyk wat op hierdie terrein gebeur. Ons sit hierso by Mr. Bounce en Mr. Bounce se regte naam, what's your real name? Errol Weideman, die man met 3 bene. Hoekom met 3 bene? I do the three-legged man show, Rolf Harris. I'm an impersonator, so I like to do Rolf Harris. My favorite, of course, is Mr. Leon Schuster, Mr. Bones. So I love doing the Bones show all over the country, and they love it. They keep telling me, "You Mr. Bones." I go, "No, I'm Errol." No, you Mr. Bones. So if you're doing your job good, well, you know you're doing your job right. So when I impersonate, I make sure I do my best, and then if they're happy with what they see, and I get through with it, I know I've done my job. When did you start doing this? I was 12 years old. I went on a talent show in Rhodesia, Zimbabwe, and then I came 5th out of 2,000 kids, and from there it took off. And I was doing shows since then, since I was 12. I'm now 55, it's 43 years in the game. Is nou pyp en pyp dag. Yeah, ek is old boss now. Ek is the old boss of the show business. Yeah, I'm lucky I've worked with all the top artists. And you told me something about doing shows in hospitals. So that's where you... I did a Dr. Clown show, that Patch Adams. We was the first Dr. Clown in Africa. So that was beautiful because, you go every week there and the kids see you and there's Dr. Errol, magic and balloons, and you did things for them. You know what? It actually heals kids. Laughter, smile, yeah. Like Patch Adams. The movie was so real because when you experience it and you see kids going home and they're healed and the doctors can't figure how, where. Because if you're lying in a hospital, I'm dying, you're dying. If you're lying there smiling, laughing, you can't wait to live, and you want to live, you laugh, it's amazing how your body can... All in the mind. All in the mind, really, it is. It's a lot in the mind. And I was with Steve Hofmeyer, all the big artists. Sê vir my bietjie in Afrikaans, dis hoe dit is. Dit is. Nee, sê dit weer. Dit hoe dit is. Jy het saam met Steve 'n show gehad en wat het gebeur? Steve will kill me if he knows that. Yeah, no, I was very privileged. I was on the show with Johnny Clegg, Patricia, Steve, Rena Yucho. He told me he wants me on with the best because I'm always working hard at shows and doing my best, and I love shows. I love business. I look for work. I think I'm the only artist who looks for work at shows. Get off stage. No, I'm enjoying myself. Can you finish your time now? Get off. I want to be on stage all day, all night because I love people, I love artists, and I love doing the work. Where do you come from? I was originally from Zimbabwe. I was born in Rhodesia, in Marandellas. Did you have a farm? No, it's called Marandonda. I was born in Marandonda now, Marandellas. And then my dad and them all had farms, and I grew up in that life. And then I did a show there called, it's on the Cabbie Show. 12 years old, I did a song called My Boomerang Won't Come Back. An Australian song from Rolf Harris as well. My boomerang won't come back. I waved thing all over the place. And it was a funny song. We went right through to it came 5th. Okay. And it was lovely. From there, it took off. And then I've been doing it since then. And when did you come to South Africa? South Africa came in 1981. Just after Zimbabwe Independence Day. We did it there for a year. I tried it out, didn't work. So I came over here. And I was here a couple of months and they really grabbed me and did shows all over. And so it was lovely. And from there I've been working and then full-time, about 15, 20 years now, full-time in South Africa. So your show consists of only comedy and impersonation? Magic as well. They taught me magic at this marijuana. I did magic for the kids and everything. So now I bring that into my show as well. So I do a little bit of Mr. Bones show because I love him to bits. He's my main guy, my idol. And can you do us something quickly for Mr. Bones? Mr. Bones, my prince, my king, from Kavuku land. My guara guara. Is that your real teeth? Yeah. That's what they say. I don't know, when I do birthday parties, I seem to scare the kids, One kid came one day and said, "Are you Dracula?" I said, "Only on weekends." He realized it was Saturday, he took off. Mommy, Dracula's here. It was so funny. Shame, I scared the love out of the poor kid. I think he's going to see me one day and punch me in the nose. Ons staan hier so by Hannes en Nina van Asbeging en dis baie interessant hierdie perdjies wat so klein is. Kan jy vir my meer vertel rondom? Kom ons begin so by hierdie perd. Ja, miniatuurperdjies mag nie meer as 95 cm wees nie. Dit is nou die merrietjies tot op die hoogste deel van die skof gemeet, en dan jou hingsies mag nie meer as 90 cm wees nie. Wat baie interessant is, hierdie perdjies het van die meeste kleure en alle rasse. Jy kry Appaloosas, silverbuis, vosse, swart. Ek dink enige kleur wat jy kan opnoem, is basies by die miniatuurperdjies. Ek het gesien die beoordelaar het gepraat van die lengte van die en breedte en al sulke dinge in die ore. Vertel ons meer daarvan.
Ons probeer heeltemal wegdeel van die groter, frisser tipe perdjie. Die koppie moet baie klein en fyn wees en asook die oortjies moet 'n fyn oortjies wees wat naby mekaar geleë is. Die nekkie aansluiting moet baie dun wees en dan moet jou skouertjie 'n baie skuin skouer hê met 'n kort ruggie met 'n hoë stertplasing. Dit is ook baie belangrik dat ons wegdeel van sekelhake en koeihakige perdjies asook plaaifeet of voetjies wat indraai voor. Ons perdjies moet regtig soos 'n groot perdjie lyk as jy hom nou op 'n skaal sou groter maak. Sê vir my, Hannes, so julle boer met hierdie perde onder andere. Ja, ons boer met hulle en beeste op. En die liefde van die perde, waar kom dit nou vandaan? Dit is van my vrou wat met die perdjies boer. Sy wat aan die ding begin het maar van kleins af liefde vir perde. En omdat hulle nou klein is en maklik hanteer, kan sy op haar eie eintlik nou maar met haar perdjies aangaan en haar boerdery bou aan. Sê vir my, van wanneer af het jy begin met hierdie perdboerdery? Weet jy, ek deel omtrent so 17, 18 jaar met die perdjies. Ek het so 60 perde in die stoet, waarvan 7 teelhingste, 3 ingevoerde hingste is. Hierdie perde is albei uit die ingevoerde hingste geteel. Dit is net, ek dink die ingevoerde lyne het op hierdie stadium bietjie ons fynere konformasie en ons mooier tipe perdjies. Hulle kom van Amerika in Texas. Maar vra, wat is so 'n perd min of meer werd? Weet jy, die perdjies wat aan die ingevoerde lyne geteel is maklik hier van R20.000 en dan kry ons jou troetelperdjies wat 'n bietjie goedkoper is. Teelmerrietjies wat baie klein is ook jou duurder perdjies. Hulle is ook hier by jou R25.000-30.000 rond. Is dit baie anders as om met groter perde te boer? Is daar meer spesialiteit daar? Weet jy, hulle eet basies maar dieselfde as groot perde. Ek dink net dit is baie makliker om hierdie perdjies te hanteer, want jou kinders kan dit hanteer en ek kan hulle hanteer. Ek het nie nodig om 'n manspersoon te hê om hulle vir my te help hanteer nie. Hulle is klein en ek dink mense wat in die stad bly wat nou regtig lief is vir perde kan so 'n perdjie met 'n gemak aanhou, want hy het nie baie veiding nodig nie en hy eet regtig min kos en as jy goed na hom kyk en elke dag met hom stap, is dit om basies al wat hy nodig het. Wat is die minimum area wat 'n mens dan moet hê? Ten minste dan seker 'n plot of so. Ja, ek dink 'n mens moet darm 'n plot hê want kyk, dit is maar 'n groep diertjies. Hulle wil speel en hardloop. Tensy jy nou baie met hom gaan stap en baie met hom gaan hardloop, maar dink ek 'n plot is nog 'n aangewese plek vir so 'n perdjie. Sê vir my, kan kinders wel met die perdjies ry? Ja, die perdjies waarmee gery word is jou perdjies wat so bietjie hoër is. Ek sal sê van 90 cm af tot by 1 meter. Die basisperdjies is 95 tot met 1 meter. Nou kinders gebruik dit nogal lekker om op te ry en karretjie te trek. Wat noem mense dit? Miniatuurperde? Dit is miniatuurperdjies. Dit is glad nie ponies nie. Mense verwar hulle baie met ponies, maar dit is regtig miniatuurperdjies. Dit is glad nie meer ponies nie. Dit het jare gevat om nou maar dit te teel tot dit nou kleiner en kleiner word. Ja, ek dink basies teel ons nou al tussen 40 en 60 jaar in Suid-Afrika om hierdie perdjies kleiner te kry, maar ons het ook baie lyne gebruik spesifiek van Arabierperde en dan het mense nou maar ook ponie ingesit en dan het ons nou later van jare bietjie begine invoer om die perdjies nog te verfyn. Sê vir my, het hulle enige, soos hulle sê, Duitse herdershond se heupe gee in omdat hulle so opreg geteel raak? Is daar enige? Nee, daar's nie regtig groot probleme met hulle nie wat ons van weet nie. Soms kan jy miskien 'n dwergie uit hom teel, maar dit is baie skaars wat hulle dit oorkom. Maar basies is hulle maar so groot perde. Hulle leef eintlik baie langer want hulle werk nie so hard soos groot perde nie. Dit lyk vir my hulle is baie liefdevol. Ek sien hy begin in my broek kou hierso. Hulle is nie aggressief nie. Nee, hulle soek regtig baie aandag. As 'n mens jou wil so 'n perdjie wil kry, moet jy regtig bereid wees om baie aandag aan hierdie perdjies te gee.